Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ibanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablao kay diremba kabigat, kada kayami nga sa apada, bigat aldaw, yan oras yun. Gusta kayo? Kahit pag-share, ayan, dati manen, share, pag-share. Di saan nga gi-share, iti dito nga programa, saan nga naragsak. Kayat yun, di saan nga naragsak. Kayat yun, di naragsak. No, kayat yun naragsak. Ag-share kayo. Tanaragsak, ag-share. Pag-share, di programa tayo. At padanan nyo papagayan, di ba kasalitaan ni Tante nga napoluan, karma. Mamati kayo ti karma? Napadasan nyo ka din ti karma? Uno na karma? Sino na kita na karman? Alagad padanan nyo rin nga programa, data nga title, data nga pagkasalitaan, papagayami, kat ulitek, ishare nyo ti programa tayo. Sagodahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, narabianak manen Manong Nemi nga nagawid, manipod iti nagpanaglako, panaggatang, ken panagpidot, panagala, kanagitay mabalin nga pakinarod, pakairanudan, kas kumakadagitay botelya, landok, galma, kaldero nga lusok, stamata nagitay karton, kanda dumapay, nga nagitay mabalin palaing ilako. Tamesak Manong Nemi nga agbut-buti landok ako nada. Pinonyagan da nga ron iti tante buti-buti. Nga ididamo Manong Nemi ket bisikleta palat us-usarek aging ka nga addaanan ti sidecar aging ka nga ita ket kurung-kurung maten sa us-usarek manong. Tanakagatangak iti second hand nga didan kay kayat nga motorsiklo, pinatarimaan ko sa nagparami ti sidecar ket nagbali ng kurong-kurong. Makadayo ak maten Manong Nemi nga mapan kadag na dumang nga lugar nang runa kadag itay adda kadag iti village when subdivision. In parking ko Manong Nemi ti kurong-kurong ko tamyananen ti balay ket nalawag nga makitak nga madama manen ti panag-iinom da kapitan ti barangay kan maestra kadag iti kagawad na ken ni kumpadrek nga pulis yan ni Sargento Manong Nemi, Sargento Wilson.
Siguro manong nemi kat adda ituanek ti balay ti asawa nga ni Wilma. Kaya nagkituwa nga anak na manong nemi nga puro lalaki. Dati-dati manong nemi nga umay nakno ka sa batin ni Wilma numadlaw na nga dumtengak ngam saan nga si Mabat. Ore di kituwa nga ubing manong nemi nga dadan ti elementarya nga basbasa. Siyempre, iparking ko, kurong-kurong ko ni Kapitan, di mo na nga naguni kanya. Tate! Umakan! Kumamakaw ka! May sabay lang bilog din na boss mo eh. At dapat madama nga nakakaluklukan na. Kaya mas tipulutan nga isang bet ni Sargento Wilson. Makan! Nagyaman na Kapitan. Sige lang. Sus, apoy mauminom ka ma, pagikat bambanog. Ala, lumayan! Mamugusto akmat manong nemi. Kat siyempre, imasidagak, kumpadre, Sargento. Ayun, kumpadre. Yan. Mas taon naman di bambanong mon. Di ka kumaya. Di ka aglong sleeve. Kaya nagguantis ka. Bagmanta, kaya ta imam kita grasa na ta kada na aglatlati. Nabibitas ko na agguantis ka, aglabs ka. Api ko na, jasing kes nga, ada na kita natatadam, nga wala makasugat nga igamam. Sila ko makaragitay, barot, landok, kada galba. Kasano naman sugat ka pare. Nairwama kon. No, agalak ka rin kita, aglatlati ka, galba ka, aglatlati ka, lado ka na kita. Sa bagay, mabuting tilatikan ka. Kailangan, masit ka ron. Itawagak ba kita, kumpadre, kaya umabit kami ng Sargento, itawagam ni kumpadre ma. Nagkumpadre kami manunemi kay ni Sargento Wilson, ta inanak na't bunyag, ti inauna nga anak, ti asawa. Tinaogan na, ginudwa na manunemi, ti baso ti na blend 45, na nagtira, kasta. Inunom kumat nga diretso manong, sa akimutsara at timinidor iti akalyantes nga pulutan. Nakaluto ni Mrs. N, baka sigalat ti Ororayan na sakbay nga mga kayon. Ororayan na ka ni Wilma. Pinakanan sa tigit anak na. Nabayag sa nga hangkam nagsango nga mga ni. Ay kani, wana ta, manadlataw ka man nga gawid. No tipigat, nasapa ka man nga rumwar. Ti daw, hanggang matagaw awid. Ta mangang kamot latang nga nagiti karinderyahan. No tirabi, marabiyang kamot nga gawid. Di ang agsaw nga man. Ang nga bali. Kumusta mo tinakwartaam, kumpadre? Nakapoy. Nadadaga din na pintas. At mapaglakwak. May deliver ko mapanila ako sa junk shop. At damat sukat ti gasolina kasi jay. Agmurmuryot man ni Wilma pasit ti entregam. Di mat ngamin tumulong isuna. Kasi kung pagtrabaho ngamin isuna at nakalaplapsat. Huwag nga ron, tilagpalpalapsat ti brana. Ay, katagagay ti babae, nanaruna no narwam, palpalapsat. Paglagay din kumpadre, Sargento, tada ka. Tapos na rin umay ka sumarongkar kita adala tamat ipasarabong. Una, mabaling ka din nga umay, kaglaro kasusweldo, umay dito, kaslayta. Di kami kamitan, kagawad. Ay, una, nataunan din mo gusto mikan ka, Sargento. Tano, makita mo yung datay jeep mo nga blown ka ta, adaman ni Sargento, umay kang gagawad ta, adaman na makiinom kayo, makipulutan na, makiinistoryata kayo ni Sargento. Wan, ginatang ko anong grocery, matang pa sa kaban nga wakas. So, awang problema ang kumpadre, tulungan ka. Para man laing ka na tayo, anak tayo nga inaunang anak ko tibunyag kan di pa nagkukumpadre tayo. Di kami kamitan. Una, gastaman tayo kukumpadre.
Kada kita mangmangig kumanong nemi kasla ano ti panaganakon, makamkammet ti barukong ko. Kasla tay maderderder ti puso. Manong nemi ti pagarup na siguro kat laglag ak launay, ang ak launay, torpe ak launay, mulegleng ak launay. Nga saan ko ngumadlaw ti paspasamak. Manong nemi, numampay saan ko pa nga akto ida. Nga mamok, nga kalkalungan ni Sargento Wilson ti asawa. Malipliputan na. Idi pa'y laing nabit kampay nga nagkasal. At dapat idin atap ko manong nemi nga at idin imuna nga relasyon da, wala nagkarelasyon da kay ni Wilma. Sakbay nagamamu kami, sakbay nga manugot nga nagasawa kami. Saanin nga virgin, manong nemi itagikuwag ni Wilma. Sana nakapapaidam. Manong, nakapapaidam no sex ti pagsasalitaan. Kargat na kindi nga isagid kanya kuno iriing kanya no kasta nga dandanin agregla. No ka-fertile na manong nemi ore mailiwak di na kayat. Gusto nga dakkel ti pamatik manong nemi. Nga saan ko nga putot dagiti tuwang anak na. Tawang pulos ti malaan da kanyak. Imala da amin kini Sargento Wilson. No duma manong nemi no kastahang agmay may saak kat mariknak tirikat ay ayak unay ti bagi. No apay itilikodan nga nagbalinak ang napudno ni Wilma. No apay nga may turad na kaliputan. Kapukadi tano labsak tagsao ken may baybayak ti bagi. Gusto ti ko na ni Sargento manong nemi. Saan aglunglog sleeve. Saan agususar iti gloves. Iso nga, perbi nga, mga napudutan unay ti bagik. Nakangis-ngisitak. Nalabsam tagsa okit durgiak. Sa oray nga ta sa bunak ng bugwak. Dagiti imak. Hindi ko nakatan, may kandigrasa, kadalati. Pasatutak pa inuka, ngagikuko, numabaling, nakatatidug ti kuko. At dapat nagdugun daw ay manong nemi, yung masulitak nga mag-ahit ti barbas. Kaya na masulitak pa yung mapanagpapukis. Binagat mat ng digusak, manong nemi, agtot brasak. Wen, ngam nagugwapo nga amang ni Sargento Wilson ngam siyak, manong. Sa nalalayng siguro iti sex. Samad la itaya ti asawak no kasta nga. Tanda na nagregla. Una dapat igudugon daway nga agregla gaya man. No apay ba't ngamin manong naiming nga siya kat kinayat ko isuna. Amok ba't ngamin idin nga nagaraw. Para kanyak idi manong naiming kat nagasatak takinayat naktikas kini Will mga nagpintas idin ta siya agbuti-buti aklaeng nga idi kat adda sidecar na nga bisikleta itan kat kurong-kurong motorsiklon. Nimala ko na saan nga maturong ni Hapo Diyos. Aramidad na lang tati pasakit kanyak, manglipot kanyak. Noan nyamat iti masapulak, akit itid ko Teko na ako naman name no awan ni kumpadre Sargento Wilson. Saan nga maramid pa ni Wilma, itagatang met ka iti barong arwaten na, gumatang ka iti pagpapintas na. Nakapimpinas ka, nakalaplap sa asawak manong, kaslasaan da nga mamati. Nga ibagak nga asawak. No ibaga ni Wilma nga ti asawa na ket siya.
Nang siya takpay na minsan, na mindua, na mintlo, manong name, ipakada ko na sumrekag. Alam mo, kumpadre, ibusay mo lang na ito, sakbay nga gawidak. Kat ni, kababay mo't kakadakabitan ng kagawad. May parit ka na ko ano tumino. Anandi nga ilang, sarahan to. Gagangay dito. Hanggang ba't nga naka-duty? No, dakam ko mati barangay ko lang. Sumali. Dahil titano da, nusod at uminom, kita naka-duty da, saan nga mabalin? Ay, yung patsim ka ron nga, saan na nga nakainom na kititanod mo eh. Awa, lata. Talagang masapol ti arak ako na da. Ito sumray ka ko naman nung name ti balay. Adang agbuybuya ti asawak iti TV. Tama gustuhan naman nung name ni kiti maladladaw nga teleserye. Nadakon, nakinamok ang andakan. Kumusta di gudubing, gaturog dan. Yururay ko lang ang pumanaw na sarento. Sakto maten na sumray kiti salad. Kitsi ka, nanggan. Hampay, alay nga latang kita ano at makan. Adain sang ba't ni kumpadre nga letson manok, imbat yan na ka, nadat paborito na kiti ubing. Hindi ko sak. Ana? Baka mapasma ka. Hindi ko sak, nagpabanluak. May iliwak ka. Ay, hanggang mabalik. Tapos hanggang mabalin. Saan tang schedule ita? Sino nga rin akin schedule? Basta saan tang schedule, kunakman. Sakto lang at aguni. Tundan na ni ka man na nag-bench. Sus! Salat di bagbaga. Laing kakit mga anin. Manong name amok kat amok. Awan lang tibidensya. Ngam anya pala nga ebidensya ko ma? Ngam saan ko lang nga maakto? Anya nga tanong maakto kita? Mabasamak to nga tanga maaktok dagiti manglilipot. Kat no maaktok kita. Anya taramidag. Manong name adalit tugtugot ko nga tubo. Ada natangken nga tubo manong name nga saan ko nga ilaklako. Itugtugot ko lata manong name isot arak ti kurong-kurong ko. Nga rejay just in case nga damang loko kanyak at damat imarmar ko. Tadamat na kiti kondawi manong name nga talaga tayo nasapa nga mabartek. Iti malam kita pagang angawan nga sutsito lang nga luklok ko na karkaritan. Awang matpakidi manong name iti kinaririk. Tabiyang ko lang dagpakumbaba no dagkursunada kanya. Ngam no talaga api ka randak, kadang randak. Sus, bumalas ka. Api ka din nga jak bumalas. Ato kat di mat kadagiti gagayem ko manunemi nang naruna kadagiti adda iti subdivision. Tano, makita takon manunemi payapayan da. Tande! Makataw. Ay, adari saksagana nga, itadbigan ka. Kunada mat no pa. Tadadagiti kundaway manon naming nga agdalus, dagiti agindag. Kitain da no anya dagiti sandan nga maus-usar, imbes nga ipanda iti bodega daw no ipaknida, yornusdan sa da payapay kanya. Ti magpindasan naman manon nami no talagang sandan nga paganano, agbalinan nga basura. Akit itadda kanya nga libre. Dito ti bayad dati interview na. Ay, babamon, basura na kita ay. Dakam ka dito mang tandan kang kata. Sikat ti extra nga agbunag ti basura. Everyday nga daka, di kita ay bumbunag ti basura dito subdivision nga maminsan laing ti makabulan. Wan. So nga... So, kasi ka kita mamindwakan sa bakalawas. Nga umay dito ayam eh. Wala na. Ala. Nusan yung pabayadan na kita. Thank you. Kasi dyan manong name iti ruta. Kahit nung hasta nga malpasak, malmaling magtrabaho ko siyempre. No awang kwarta, ti asawak talaga nga tumawat.
ngem kabutad da ni sarhento. Iti nga rabi manong amok nga pinapatpatan namanen. Kalpasan nga nagpapasda. Nga ori nga ta siririing ni iti anak da. Pagkapapanahon na ida. Kapay lagay ayam, unan da. Uno saan nga baunan da nga ta ang mapan gumatang ti kayat da. Iti adayo tapno napaot nga wang kaduada. Ngam deta manong naimigat imagination ko lang. Deta agat atap ko lang. Takas na tararamidan di kiti manglilipot. Urean niya nga oras. Oras sa dinno nga lugar. Maaramin da. Kaslamanok. Yan. Agplasta. Tak. Nalpasan. Inimas ko tinangan maron na imitarombay nga mga anak. Napanak lang naglabarang toothbrush kalpasan na si Mareka ko nito silad mi. Agkas kasilid kami maron na imi ngamno da duma iaplagan nak edidatar. Ikat isulaeng maron na imi tagid da iti kudson. Dita ka maturog. Tapos man, nabagsit ka. Naglabarak pat oray pay. Agat grasa ka, agat lati ka, agat init ka. Kadumawa ng agdigos nga tagkaidata, tamaguston na, ay hantang schedule ita. Tawang ka din na sarento, nagawid dan. So maturog ka beten. Masapak kang tumanin nga agring nubigat, masapak kang tumanin nga mapanaggatang ka na kahit mo agatangan. Uno dawaten. Hindi mo ka dawaten kanya kita nagaran siya. Hanin, kwartam latan. Gabo ka rita din sa sarhento. Gagangin na ita, tanya nga. Nalala maturog ka. Good night kiss nga ro na. Dulamin. Kila mabain. Nakabangmang luak, nakapimpintas. Irin to tasika, durgi. Abi nga rin nga kiasawa ka kanyak. Ano nga tirason? Anak nga, magagat nga makiapay ta. Kahit kung di maturog, nabannuga. Anak kumat nakabannugam. Kada kumat umubram. May sakit di bagim nga makiapa. Kahit mo taparwarang ka ito nga salat, tasadya ka salas ka maturog. Sige. Awanin ti may baga. Imamom ka di, Wilma. Nga ori no saan kaya makit-kita. Di Apo Diyos, di makakit-kita ka na kayo. Dosain na kayo ito ni Apo Diyos. Amok, aging tuturog ka. Sapo. Sige. Good night. And congratulations. Nito sasawa magpakaturog ka. Ikaw nakmanagor urok kan. Kahit kung harot nga maturog, ito agsardeng kan. Kabigatan na manunaymi nagkape aklatan. Kalpasan na pinagandar ko manin ti kurong-kurong ko. Naka-schedule ak manunaymi nga mapani ti banger nga subdivision. Amamutak manunaymi di kiti kwardya. Hey, tate! Dumagas ka ba? Abay, aday maila ko yun ta. Hindi na ginumam mi drabi. Abay, nag-duty kay drabi. Ewan na. Abay, your oray man lang, di ka magsukat ka kami. Nasama ka talaga. Di kita ni. Alam na kita. Okay. Ano na ita? O, yan mo nga baybayadan. Gawanak. Si Kawit, api bayadan pa ilang. Manulat ay bayad mo. Ganadan duman ang igatang yun ha. Ay, oray ba nung abuti ha, nakabailan. Papanaman itan. Dito bandanat amyanan. Awang gayam. Magmanta na malagip ko. Amamom ni Mr. De Guzman, Carlito De Guzman. Amamo ka. Ada, bati na nga message kanyak. Dato ito yung cellphone ko. Tawagam ka no. Ako mo pang tawag ko.
Telepono ko na kati, dahil ko telepono. Bilang dito number na itayin. Carlito de Guzman. Di ba? Sige ito sumong bata, nagre-ring. Hello. Hello, sir. So, ito ni Tante Bote-Bote, sir. Ay! Tante! Nabayag man lang di kayo may dito, Alvin. Hambat Dua lawas selamat ke di ati. Kangko yumay. Siyempre, pinal daw akit ahon. Maala ka taon pa maurnong yo. Ano urnong ko? So nga, palag ko na diretso ka dito balay. Ano Jack Mariro, baka agmalmalim ka amang bunag, mapan mangila ko, no, ano ta, no, digitay saan nga maila ko, kahit saan nga mausar, alagit itaros mo basit ni pagpasura rin na. Tano, ure ta pala digit agakop ti basura, kahit ko lang amin nga, maawad na to yan, tapos saan na nga pasalsali. Eh, sir, lala, umay ka nga rin. Haga mapamanti sa balin, tapno mabunag mo amin dito kagbalbalem. Manong name ni Mr. De Guzman, kat nabayagan nga agam amu kami. Nagbakasyon gayam, from Amerika manong. Tilaing kabsat na, manong name nga bakit nga balasang, tibang banbantay no kayo tibalayda. Ngem, nutaduma, kasla kayat mutan ti bakit manong ti mapansadyay Amerika ngem tagbadi ti Pilipinas. No adda kanula sa bali nga magbantay ti balay daw no ana. Agit talaga nga mapangkanumutan sa di Amerika. Indiretso ken serek manong nemi ti kurong-kurong ko ta nakalukat matigate insenyas ti kabsat na nga bakit abalasang itilikod iso nga nagpalikudak. Dapat sadya manong name ni Mr. Carlito de Guzman. Sir, good morning. Hey, good morning, Sunday. Kumusta di biyag, bro? Gustoy. Yan, pumangpangit ka matlata. Nalumaklakay. Hindi ako mangarod kita. Ilaklakay tiriga tata. Ito, pagwapo ka ba't kami na? Nakat ko mga rod gwapo nga agbote-bote. Ganyan tayo, mom. No, ti kinagwapo mo kati supay ti alis to nga pangitadan na kang kakarigitay hadan nga masapsapol kat ilibre na pa ital ka. Ken, saan nga ibagbagad yung asawa ba yung pagwapo ka? Awan sa sabihin ng tata. Awan sa sabihin na nga, nagpagwapo ang. Sika ba pelat magibagagasta? Gawan sa serbi ng pagwapo kan. Ala, di ka na Apo, nakadatubat laon na tata. Isungan ka ko na. Ang pili ka ditan, basta ikadam amin na kita datoy nga imbodega. Tapno, mayong pinsan nga clear datoy nga bodega. Ha? Nagdalos kam nga nagkapsat kita, ado na kita sabi akayatan. Kas ka na kita na ano naman kumapila na kita, electric pan nga dadail. No kayat mo agad, tarimnem sa mo ilako. Ya. Dikit ito tulat na taga junk shopon iti. Makaamo, itad ko tulatan, umano presyo na agad di iso. Agad dikit taga junk shop ati ko mairanod ka dadang ang bumaknang. Amo mo ka rin nga dikit ada junk shop na talis na bumaknang. Tapi tata. Agad manulang ti pananggatang taking ka tapos sa perding electric pan di ko na. Sadan to patarimaan. Manod bayad to di mang tarimaan. Sadan to papintasan nga kaslag ba rin nga branyo. Sada ilako. Adumat na kita ko agad. Nagitag kasapul ng kadagitay equipments kung anyaman nita nga mapan kadagitay junk shop. Tanalaklaka ka nung katangan ta. Negosyo nga ron. Di mo kaya tag-negosyo to junk shop. Mat pagpunak tata. Kang gati pagpunam nung ayat mo. Masapol nga da knowledge mo. Maawatak ti kahit yung sawin tata. Na makikitak ba nung katararami din nagitipagitid-deliver karagitoy. Magitam.
Ibagat timang bibiyag ka lagi di junk shop ket da kayo ng agbuti-buti. Kabuta na awang kayo ng mapan mangidyang kada kita'y bunagin nyo agad hadamat agbyag. Kastamat ang agbyag na kita'y patat para patarima. Kasla ka na tutugaw ito. No, adala perdina. Saan ko na kayat? Mapamoy panjabat junk shop. Presyon dala timano. Into no patarimaan da sa danto agbalinton nga baro. Ilakod na ito nangina. Ala panunutam nga tusto ko na. Alala, rugam nga ro din tagbunag. Aya, kurkatatatang kontaran tanu manu di gito. Ay, saan libre? Tanda na nga pa eh. Kahakar nga. Kayari ka nga ro din tay agbunag ti basura. Tay basura nga ang kailako. Mangwarta ka. Saka pala may kantitandan. O niya pala kayat mo. Wandata, gawanak ka na kayo. Alalala, rugam nga roden. Abno di kas nakit makaado ka. Ado laki di paglakom ka na ito. Sa kanto pa ikan tandan mo. Ay apo, makaswerte ka iti na ito gal daw. Agpay sumanong nemi, ta pinagbiryan dadakpay, pinangal daw dakpay, pinagbiryan dadakpay ti malam. Kata, kadagiti na udi manong nemi nga, kinaragak ka, iti kurong-kurong ko, inyawid ko. Tarigito manong nemi di kita inlasing ko na daan, kaya napinaspay lang nga sapatos. Mabalimpay lang nga terminen, tiga kwa na, tiga siper na nga maleta, kanda dumapay. Si po nung ti kurong-kurong ko manong naming ang sangpit ko, iti sumangpetak dito balay, away manong naming. Si mabat ti asawak, itapang pa nga sumapat ko na. Kamusta? Ano na kita? Nagpili ka no, anda mabaling labaan, sa mo mapadisursun nga ilako. Kung, napipinas pala na kita ng sapatos. Nagpeso Ora di ka di bag. Alang tulungan na karot kumadi sa akin. Tamang may isarek. Kaya naman no, ada size di kita anak mo. Ta labaam. Nga muna ta branded ka da state siya di kita. Hala, tulungan karot nga mga isarek. Insarek na manong nemi kat idi matamalpas kami nga mangan. Intagaya na ti ima na. Amok, nga do tinakwarta kami ta, tante. Napay, nebos na tinitid ka gani sa rento? Dapay ang marubig lang nga gintriga ka. Agyaman ka tasaan ka na yun. Tadamad lay bulbursam. Uno-urnungam. Sige. Idit ko kain ka. Mama, adong manita. Agboy-boy ti TV manong name iti asawak idi ta intuloy ko. Iti nang kita ka itin sangpit ko nga bag kanda dumapay. Idulaktak ti may nga maleta manong name papeles. Sangatan nga masapol ni Mr. De Guzman na kito papeles. Idi tarakig tutak. Nabungkong masupot. Idi rawar ko tinagyan. $. Nagadungan $. Sus. Ano nga ta? Fake nga ta gito Fake money? Nakalikis. Nadlaw nak manong name ni Wilma. Apay. Tante, apay. Dito naglawon ti maleta. Insangbat ko. Apay. Papapeles. Ken
Timakder manong nemi. Nagatap siguro. Takaman, ganaman. Sinabrot na tisupot man. Kat nakita na. Wow! 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 Wow, tante! Nagkatuwa kwarta! Pa-scoring ka nga din na oras awan schedule ta ita. Kinunahan naman ang nemi. Ngam sinabrot ko matlang. Naalak. Itad mo kanyak. Saan ta nga kuka nito? Ang! Talna ka man. Ni naglaglag kan. Ano nga ron? Isubling taking kuka. Ang! Oh, padasim. Itad mo kanyak. Itad mo kanyak tap. Ore rinabi nga pa-scoring ka. Itad mo kanyak. Ore dinak pa-scoring. Ako matengganas ko keng kakin. Oh, ano ta ko lang? Awang ganas ko keng kakin. Si kamang balatagulo ni kasta? Isa ka nakabimbintas? Kakabang manglo? Awang ganas ko tinigas. Oy, tante. Sana ka magagat nga mag-iapakin ka. Inigas ko nam? Saan mo ito nga maalo ito? Padasam nga saan itadeta? Tano saan mong itadeta kanyak? Horisang ka nung sumangsangpet. Manong nemi inalak ti maleta insublik digiti inikat ko kargana ng naruna ka digiti papeles. Sa ako impante nakasupot nga tulyar manong nemi. Katrumwara ko. Oy! Talaga ka din ang ka? Kwarta lang nga rodetan. Nakil deta. Jesus apo. Atot may gatang na deta. Ngamsaan ko nga kaskaso manong nemi. Ngarga kon ti maleta, iti kurong-kurong ko pinagandar kon ti motorsiklo. Hoy! No saan mong isublik anyak deta? Teko na kung saan ka nga sumangsangpet? Saan ka apagan na ano ang turpe? Mas daw di kiti gwardya manong name it subdivision nga ayan de Mr. Guzman edita. Mapasungadan dak. Kata pinastrek dak. Sa nakmadlap pinasardeng nga inasidgan edita makastrek akon. Hare, abay. Rabrabi. Adanas kang isublik eh. Iti, and the Mr. Carlito de Guzman. Dito na yung maleta. Tapay. Ada na gini papeles baka no maliwayan da. Kasapunan siguro na gini papeles. Sila dokumento kada titulo. Kani. Amen. Tumawag ta nga muna ano at da isuna. Mas lalaki tak sa itay sardam nga pimano nga nakakotse. Sige. Tawagan mga rod. Hello. Uwan ma'am. Ito'y gate day to'y. Ni tanda nga bote. Ni kano sir? Sige ma'am, sige. Awan ni sir. Adan iti airport. Nagsubligay man sa di Amerika. Kasta? Ano nga roten? Diing kadanunan ng bakit kabalasag nga kabsat na. Nakalaplapsat, mabalimat latakit. Kaslawan sa hidig mo ti sex, paritante. Kasla ka lang kami naagrag. Pagwapo ka kami naman ta. Iso man lang ako kalungan da ni... Ay, pare, kasla adam mo. Susapo ya. Uri nakadadoy dyan nyo. Agwaras. Agaling asaw. O na. Dumanon ka rin. Sige. Amo pare. Denggam. Ano yan? Amo no api nga garamit ti babae. Amo kon. Amo ni tultuloy. Vice versa. Kastamat ti lalaki no garamit.
So nga, kung kunada nga ron, kat pagsasalita amin ako ang gwardiya nga makamamutibiyag mo, kasano ngamin nga kinayat, di babae, di lalaki, kasjay. Saan nga nas ka na pa sa pagsalitaan ta pare? Ad na nga madurod na ti puso. Mamaya nga saan mo tinggarin, di kumpadre mo pumasyar. Mabuting ka, kaputa polis. Hana ka mabuting. Isuda ko man tirumbeng ang buting. Pare, makakarmadan to. Sa bagay. Manong name ti kabsat na nga ni Ma'am Asun tinang pastrek kaniyak. Kaya instead ko keng kuha na ti maleta. Kaya nga tilagyan ka na kita nga maleta. Dati nga maleta kita apay na intipon niya Carlito. Kaya kita impabasura na keng ka. Napapatig ang papeles na nan. Basta. Linuktan mi. Di kita kang runan ti amin na ito. Dulyat. Malaksid no peke. Ay, saan nga peke na gito? Nakakata. So, sublik. Awan surok, awan kurang na nanay. Ibatikon ka na kayo. Mabit lang. Igawid kan. Igawid ako. Mabalik lang ta. Tawagan ta ni Carlito. Madamdaman pa lang. Hindi pa nag-flight yung pagluganan na. Mabaling pala katawagan ni Suna. Tinawagan mi manong. Sarita kay kano. Hello, sir. Hello, tante. Sir, imbati ka na. Insubli nga sigod. Narigatan no, mabigatan. Numuna kat nag-interest na asawa. Kuna na nga ron no, saan ko kanong itit keng kuhanan at oresaan ako na sumangsagpag. Amom ganit natin inrantak na itang kwarta. Ngayon pan nita. Tata? Kasapulak ti mapagtalkak na taong mangbantay, mga iwan kadagiti sanin ko kami dita. Malaksit na nagdisword ti balay mi nalawa iti amyanan. Bakante nga lote. Hangka di? Uwan data. Ken kaya't manten ni manang ko nga agsublit matmanin sa di Amerika. So nga, no ibagbaga di asabong nga saan na kan, kaya't payapasagpatan di balayo. Ditakan. Sikan tagbantay dita. Kayat mo? Isa na din mo kunak kumati agbote-bote. Kada na. Kasi nga ituloy mo. Malaki po di kunak na junk shop. Dada kwarta ngayon rantak ngayon dita maleta. Kukap na ita. Inted ko ka. Saan ko ka kuko? Isong insubli ka tata. So nga kaunak nga kukamon. Dahil tanti pangrugi ang ngagpunan. Di bagbaga ka nga junk shop. Kaditan, di pag-imposto nalawa dita. Gagaya mo matigiti kwardya. Aw mat problema. At dapat sa bali nga pagsirkan, na kita usarem to nga lugan. Uno saan, gatangan tara jay at iti amyanan ti gate, ti subdivision, for sale na jay. Di sadya ka nga agijunk. Tata, alala, panunutom ka na rin, katne. Sumbre ka kon. Alala, baliwan ng tutag salita do makatanong sa Amerika. No, adda kanta. Kaya nga sa pagarigan talaga agtalinit kalitaan, agad ni manang siyon, o may tumutin dito. Taadda ka nga rutin ng mga iwan ka kita. Kaya nga sa kasano lang, kaya umasenson ti biyak mo barok. Ha? Makaibatag ka tumutin di bukod mga balay. Kaslasanak pa lang mamati tata.
Amo baro, dadya irorumanda nga lipliputan, isut adada nga siya niya po Diyos. Ay, kanda nagbalingan na budno kas ka. Tasaan ka nasisira piti kwarta. Sika ti tao nga mapagtalkan. So, italag ko kang galing sa rin ko amin dita. Italag kang kwarta kwarta tapuunam. Ha? Kaya ito na sumarunong ang bakasyonak. Baklang kanton, tante. Manong nemi inawat ko day tanga jaya. Kat kastao ni tiyaman ko. Yung saan ko nga impulsa manong nemi ti kwarta in pinagtalinayad ko iti maleta. Yung bati kinileta nga balay. Sak nagpakada. Hindi mo't ko na ni Carlito nga agyang kan dito. Rugyak tulay nga tagyan dito na into no. Into nagsubliak mag sa di Amerika. Into nabigan. Kaya papanam nga ron. Nagsubli ka pala di balayo? Sige na. Nagsubli ka into nabigan. Alawan. Kat nung marigatan ka na ito yung baga ni Carlito nga panagnegosyo, ado at knowledge ka may pangkaleta. Habang nga dak pala dito, tulungan ka. Nga agilakad ka na gitinaskin nga may lakad ka nga. Siyempre, permit ka. Kaya nagpanawagan ka. Tapno, sikat yung umayan, di kita ikaskin ka nga agbot-bote kung may pag-deliveran, pag-ibagsakan. Tamadaan ka matente ka bukbukodan nga junk shop. Tulungan ka baro. Nakasaysayat kayo nga agkabsat na. Kat agyaman ka na kayo. Numampaysan ko kumamatakal-kalik kaguman ti sumaya at tibiyag na unay. Ti kahit ko kit kalkalingan na lang. Kat agbaling nga kalkalingan na lang. Nuan niya, tadantukin ka, nga samuo na nga masapulen, iburay mong tumatipatam nga tao. Ngam sana ka nagawid manong nemi sa Jabalay. Gabot na panak manong nemi ti asudag ti barangay hall nga pakakit-kitak nung kakin ni kapitan nga pag-istambayan na no awan ni kumpadre nga sarhento. Karag peso. Oh! Tande! Ada ka! Yung paraking kot kurong-kurong ko. Alam, magset ka. Maitlat tati ino mga kapitan. Iyan, adi nga ikla di kiti tanod ko. Katorturad na ka nung agsawar, ng agarod na, no, at basit inom da. Ana, nagapuan. Nga nagkapuid yung balay na kapitan. Ano nga kagawad? Nakita kita, limabasak sa diyan at bulungan jeep ni Sargento. Nagdamanin ni Sargento sa diyan. Schedule na ka di. Baka ni-schedule dalata. Amo siguro ni Wilma nga awan ni Tante. Iso nga tinawagan ni Wilma ni Sargento. Nagapakam nga mintay, kapitan. Kadete pumanawat. Saan ka nga nagsubsubli ko na? Iso nga sana, ba't nga nagsubli siya? Isumit lang ada sa ni Sargento. Yung di naman inyawis ti inom. No, adan sa inom ni Sargento itayan. Madlaw ko nga marigatang na yung parking di jeep na. Hala. Tumawag ka, tante. Timawag ak manong namikat nas daw. Apo, nagadalaman. Kumumaka maggayma ko na yun, kapitan. Sako, tinaugan manan. Oy, kita, magtanda ka mo ta. E di na i-shot ko manong name, di may katlong shot. Kastabi, kapitan, kagawad. Papalam. Agawin na. Oy. Ibang kadelikado ti mapasamak. Kahit kung umakto ida. Ha? Dito tiranrantak kadakwa daw. Tubo. Buong ituulo na kiti manglilipot. Hindi makadanak hindi asadag manong nemi
pinasarding kon, inidip kon ti makina ti motor. Tapno sanda makadlaw ko na. Beta, timsagak, inaalak kon ti tubo. Nagararudak, masideg, manong nemi, kit ni, agkara iwara ti bote, ti arak. Kung ano sanga naginom, nagpainom, muna isudang atat naginom. Nakalukat ti tawa ti siled, manong nemi, kan nakalukat ti silaw. Hindi kita seredura manong nemi ti salas sandang inlak. Linukata. Hindi tinurong ko ti siled manong nemi nakalukat. Hindi ta mabatog ko ti nakalukat nga rin daw, my God. Nagpadpada nga lamo-lamo manong nemi, dagit ni manglilipot. Nalukaisan, ti lupo, ti asawak, nga nakanganga, nakakayang, nga nakasagana. Idinto manong nemi ta ni sarhento, kat naulsan, ti batog ti kukwa na. Pigpigsa ti urok na. Baka po siguro ti bartek da, gabo siguro manong nemi iti gapo iti banog da, paksoy da, tinararamid da. Nakaturog da, nakaimimas ti turog da. Pinatpatak, duwa nga imak tinang patpat ti tubo manong nemi kamak. Papatayin kayo. Ayop kayo nga manglilipot. Numatay kayo na piyala nga maksay at damaksay kadagiti adu nga manglilipot akas kada kayo. Manutikas ken ka Wilma. Manutikas ken ka Sargento. Nga dalangaro din pamilyam kalungan pa lang ti asawa ti akinasawa. Sinot iyo nakadakwada. Ti Wilma manong nemi ti kasidgan. Ti ulo na manong nemi ti umuna nga pang-uret. Sa konto isublat ti ulo ni Sargento. Pag subla-sublat ti ka pang-uret ni Wilma, pang-uret ni Sargento. Pag buong ti ulo ti kiti manglilipot. Ilaylayat kon manong nemi ti tubo, idita at dadana pag gumasasadag itiliko na. Tinalyaw ko. Ti inoona nga anak digiti manglilipot. Bang? Sino pa pangawagam? Siyak mo nun ninong mo. Ha? Apekas tatlangan da, ninong ka ni mama. Kinapay nga, ala. Manglilipot ti ama ken ti inam. Sana siya ti budno nga amam. No dikat ni ninong mo. Lip-lipotan dak dagit ito ha. Sung papatayak ida. Saan pang? No mapapatay mo ida, mabalod ka. Nagkamanagan ka, Arnel. Sige. Nagbuelta akon nga rimuar manong nemi. Kat sinakayak manan ti korong-korong ko kat nagsubli itayan ta kabitan. To, ano ta pasamak tante ha? Inistoryak ka na kuwata ti napasama. Oh my God. Imbagman ta sa amuhat gintuloy. Di nakapapatay ka kumaitan. Nga nagtungpal ka umati pagbaludan. Insalakan na, tinaw na, nga anak ti asawak. Nakariing, nakadlaw.
So nga saan ko nga ituloy? Timbaga na pa saan? Tanong mapapatay mo ida, may balod ka kunan. Kitam kadla, Joby nga. Uminumak, kapitan. Uminumak. Alalala, sige, lala kita. Data arak lang pa yung papasa mo na. Lala kita mo, tante. Amo may din, kasi dyan ti mapaspasamak ti pamilyam. Amo may din, nga ni sargento kat kalkalungan na ti asawam. Amo may amom. Tangim awan di mauray mi kangkang nga kasla tay panang salangat mo kamati asawam. Di ba amo na apay. Ito sa langadag. Ano't mapasama, kapitan? May babawi nga ta? Isa ding nga ta relasyon na. Saan eh? Huwag nang mitulog mo lang tangas na mapaspasama kang ka. Malipliputan. Mamati akti karma. Makarmadan to. Iti tumalyaw kami manong nemi ti balay nga pinanawak, nagigtod kami. Kasto ulit ti aranya ganasok. Huy! Nadauram! Timawag adagos ni kapitan manong nemi ti bumbero. Nagtataray kami mat manong nemi masdag kinagpaiso. Ti balay nga pinanawak, ti mauroram. Huy! Dikit ubing! Kasta unay manong nemi ti tured ko nga si maruksok. Oy! Tante! Delikadon! Delikadon! Kaya saan kong pinanunot manong nemi. Sinapol ko nga dagos dagiti putot ni sargento nagroon ti inauna kadada. Magbutbuteng na, oh my God! Sus! Aral! Alex, magano ka? Astan nyo! Magmaurin kami na, papang, damamang kinininong, babay am idan. Iringam idan, tarumar na natin, babay am idan. Dito ko na ng impyerno, baro, kumay kang hindi, tawang basolyo. Dakay kat biktima na yung bunga ti basol, umay kayo. Nimrantak kumamat idi manong nemi di mapan mangriing kadakwada mangisalakan kadagiti manglilipot manong nemi idi tamairwar ko digiti duwang obig ngem sa anak kun nga nekanti kun taway gabota talaga nga narpugan ti balay naladaw mat digiti bumpero manong nemi kat nakset digiti duwa idi masabsabanan ti apoy manong nemi nasaknakset dagiti duwa. Ado nga dayamudo manong nemi sayong guseng ti mangmangig ko. Gawan sa bali nga kay papanan kayat asawan di kita nga dayamudom kada sayong guseng manong. Kitam katlayan niya. Ay na, di kita agar aramid ti kinadakas na nasapadangan na impyerno. O pusto na siguro rigrigat daya nga na uram. Dadakit physical pa ilabagida. Ito nga ron di kararwana. Di adda nga, rekonada nga rigat nga wampatinggana. Tuok nga wampatinggana. Adda na iti agburburek nga sopre. Awang pulos tiniisalakan manong nemi malaksit ka rin duwang ubing. Kaya nagsangsangit dan, Papang, oresan kayo hapot no hapotot anak ko. Imbilang kayo. Alayin kayo. Papanindag rin, Papang. Ada na pimpindas nga balay nga pagyanan tayo. Subdivision pa ya. Isungan tayo. Hintayon. Aglogan tayo palang ti kurong-kurong. Ngayon to no, mumaybayag basit, kutsenton ti pagluganan tayo. Manong nemi mas daaw din na nasyon, iti agsubliak nga kaduwak. Dagiti duwang umping. Asino na kita?
anak ti asawak nga nana. Di ba nagbibita ka damag nga na oram sa ayan nyo? Nga na oram nga balay kat at dadwa nga natay. Dagiti manglilipot nana. Ti asawak kan ti kamalalan na. Nisalakan ko dagito ya anak ti asawak. Dagiti anak ko. Ista. Susapo Gata mangrugi da ito nga daw. Nana, dito'y akon. Dito'y kami. So na lang ata mapagkamlabasit gumatang ti arwatan. Alam kita, mausar mo na ti kwartang intad kang ni Carlito. Ya? Ingka la pasuplian. Muna nangina itat supli to dulyar. Nagkukuyo ka nga rin nga managgatang ka nagiti gamit yo. Kawes yo. Ito agad, kompleto matin dito. Ha? Balayon dito. Pilat home. Ha? Kaya turugyan tumata na. Tulungan ka mangilakad ka nagiti nas ka na may lakad para iti panakipasdek ti junk shop mo. Kaya nukas ka sa nulaeng tante. Amon tumatan isimarin ti bagay, mapapus ka, pakait ka. Kaya, ang kaunay nga pagpapugot, si kanton ti manager, ganun tsak mariro, ay susapo, baka babae ito tumasadag kang ka, adan tumatla kasukat di asawam, nga saan ton nga agbaling nga manglilipot. Sapay ko manana. Sapay ko man. Ado na kiti mas dao manong nemi iti nagbalbaliwan ti biyag ko. Nga siya, nga tante buti-buti nga awagan daw manong nemi kada kiti subdivision it siya kung tinagbaling nga manager ti may nga junk shop. Naroon na manong nemi na kiti kakayim ko nga gwardya. Kada kiti duwang ubing manong nemi Darnel kini Alex. Ore man talaga big ang sangko ida nga putot di sarhento. Ala kita. Nasingad mo tirik na kaniya tasak ti bigbigan da nga ma. Impaamak met ti bagi kadakwada mano. Kaya gwardya nga gagayem ko panong nemi pasaray umay dito bala. Boss! Api nga boss mo tawag mo kanya. Kaya nangarazmat boss. Dati kay tante ko na, ay, boss kita na ta. Si kamot ten timang papainom nga mang pulutan ka na kami. Kaya pasareak pautang ka pa yun, ano kasta nga, emergency ka sa pula miti kwarta. Sino ko mga artek tinulong na saan nga nagiti kagayam. Nga matakurang na king ka, boss. Anak kurang, babae. Medyo sekretariyak. Napindas. Kikisumat ti atap mi kuma. Sekretarya kanji kasyer. Hindi pa naka-opisina. Pero tuminting to rita. Nakaitot po muna nga pagipakamuhak. Una, nagwapo ka matin. Bus ka nga ruden. Saan nga kurong-kurong tilogan mo? Di kotse ka pa yan. Katpud no manong nemi nagproposak iti sekretarya. Sa anak man na pinarigat manong nemi ni Christy. Tanadagkat nga ro titunggal may sa kada kami manong nemi. Aging ka nga nagkalay sa kami. Kat nadaan kami iti duwa nga anak manong nemi nga kakabsat Darnel kani Alex. Nga Darnel kani Alex kadagitoyin nga panawen. Adan bukod da nga pamilya. Napagturpos ko ida ti kolehiyo manong nemi kastamat nga da adal di kiti nagbaling nga asawa da. At ni Arnel mga opisina ti bangko idinto da ni Alex manong nemi kat inhinyero nga ganiti engineering department iti da itang syudad. Adamatan nga mukbukudan na nga malay manong nemi kat da kami kini Christy intultuloy mi iti nga sikaso iti negosyo mi kanangaywan amang padakil kari kiti duwa nga anak mi. Dito nga ron ti pagkasalita, manong nga nagkamanak iti anus mo nang ibasa, nang ornos nga muna sakbay nga ingka ibasa, albasa nga nakinsan kang ka dito talya na iti messenger mo kat sabi ko nga, na ibatik nga adal, pagsarmingan ti biyag, balaag kari kiti pada ka nagbuya, kaya na nagdangag.
More power to your program, ano. Tuwing aratagyaman nga pagaya mo, tante. Nasapa karma dahil napasama ka apsat, nasapa nga impyerno. Yun. Salamat po kalatay aming asahan pa. Aging gain to na bigat. Sa balin tumanin nga pakasalitante kami basa.